أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakromo Palembang. Hari ini Kamis 7 Desember 2023 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rapat urusan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Billahi katsiran wa subhanallah. Wajjahtu wajjahtu dari madrasah. Liban musliman wa madawinan muslimin nasalihi wa nisbah. Matidillahi rabbil alamin asyarikana wa bizalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Lila bi kulli shay'in nabiyyan sidqin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر والحمد الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا إنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بار الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد العام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها عين الأهلاك وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنال به الغار وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكرامة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اهدنا هداية المهتدين، اللهم اهدنا هداية الصابرين، اللهم اهدنا هداية المتقين، اللهم اهدنا المستغفرين والتائبين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وشاهدا بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو والحساب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فعينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة القبور ونعوذ بك من فتنة الدجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم المشركين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم المنافقين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الخالفة الإندونيسيا الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالنور الفاتحة وبالنور وبالمجد الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا ملك عباده يا غفر الهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم من قبل الدنيا والآخرة. لا الله يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر رب العالمين. صلى الله على محمد.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Lanatul futu wal munu wa rusu wa salah al-badan wa ruh. Tawbatan nas wa la hadratir rasul. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi azadi wa zuriyati wa ahli baitih. Suma ila arwahil anbiya wal mursalin. Wal malaikatillahi muqarrabin al-qurubin. Wal ulama il-amilin wal awliya wa syahada salihin. Wa walidina wa walidil hadirin. Wa syayikhina wa malimina wa talamijina. Wa ambatina wa ambatil muslimin al-huquqi alaina ajma'in. Summa ila arwah al-mu'assas hadzal masjid agung wa wani bibinaihi wa mu'alimi fihi wa madafati wa jama'atihi khususan ila Sultan Mahmud Adaruddin al-awwal wa sani wa zuriyatihima wa ila ruh Sayyidi al-Alamah Syekh Ahmad al-Marzuki wa walidayhi wa masyayikhi wa talamidi wa zawjati wa auladi wa ahibbai wa ila arwah amwati hadhil baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wa ila arwah jamaah majlis ta'lim an-nur wa ila arwahi wali songo wa ila arwahi yang cik binti Hamim ayah masaguh Muhammad masya wa ila arwah sadatina Sufya wa jami'ul ilahi masyariqil ardi ila magharibiha bariha Allah yafiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yadu alaina min barakatihim wa asarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din dunya wal akhirah أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا ووالدينا أزواجنا أولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر الخلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة من شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر بخير ولطف وعافية بجاه البرية شاء الله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار adada ni'amillah wa idlali. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul dan saling bertatap muka, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan.
Salawat dan salam kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan takliman kita baca kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh seorang ulama Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazarati wa karamati fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sekarang sampai kepada al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Qala rahimahullah, wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wala naum lahum. Wal malakul ladzi bila abin wa para malaikat itu tidak mempunyai abun wala ummun, ayah dan ibu. Jadi jangan ditanya malaikat ini siapa abahnya, siapa maknya, siapa anaknya. Tak. Jadi bila abin wala bila abin wa jadi tidak mempunyai bapa dan tidak mempunyai ibu. La aqla la syurba wala naum lahum. Dan juga para malaikat itu tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Itu sifat malaikat. Jadi malaikat tidak punya bapa, tidak punya ibu, malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Jadi hadirin, jadi malaikat kan beda dengan kita manusia. Jadi malaikat yang jelas tidak punya nafsu. Kalau kita manusia ini mempunyai nafsu. Makanya para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ibadul mukramun. Al-malaikah, malaikat itu adalah ibadu mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Kenapa para malaikat dikatakan sebagai hamba Allah yang mulia? Karena la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Para malaikat itu tidak pernah ingkar, tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan segala apa yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Makanya para malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Jadi dia habiskan umurnya, para malaikat itu menghabiskan kehidupannya, hadirin, digunakan semua waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada para malaikat tu, ada sekalian, sejak diciptakan sampai hari kiamat tegak baik seperti kita solat. Sejak diciptakan sampai kiamat tegak terus. Dan di dalam tegak itu mereka baca tasbih. Ada malaikat sejak diciptakan sampai kiamat itu cuman rukuk itulah dia. Tidak pernah berdiri, tidak pernah tegak, tidak pernah duduk, rukuk. Dan dia merukuk selalu tasbih kepada Allah. Ada malaikat sejak ciptakan sampai kiamat sujud, tidak pernah melakukan hal yang lain, sujud sampai kiamat. Ada yang duduk, seperti gerakan kita dalam solat. Nah nanti pada hari kiamat, para malaikat ini datang menghadap kepada Allah. Mereka berkata, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ma'abidnaka haqqa ibadatik, tidaklah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Masya Allah. Padahal sejak diciptakan sampai kiamat ibadah terus, berzikir terus, bertasbih terus. Begitu hari kiamat tiba, mereka datang menghadap kepada Allah. Mereka berkata, Rabbana ma'abidnaka haqqa ibadati, wahai Tuhan kami tidaklah beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, kita manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Jadi manusia bukan makhluk yang mulia.
tapi makhluk yang sempurna. Kenapa? Karena kita selain punya akal seperti malaikat, dan kita juga diberi oleh Allah nafsu. Malaikat tidak. Nah, kemudian hewan itu makhluk ciptakan oleh Allah, cuma diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Nah, itu makhluk yang paling rendah, binatang. Cuma ada nafsu tapi tidak kata akal. Malaikat diberi akal tapi tidak beri nafsu. Nah, manusia diberi akal, diberi nafsu. Sekarang kita ni kan ada akal, ada nafsu. Nah, tinggal hadirin bagaimana pelaksanaan kerja antara akal dengan nafsu ini. Apabila akal kita hadirin bisa menguasai nafsu, sehingga nafsu ini tunduk dan patuh kepada akal, lalu kita akan menjadi hamba yang taat kepada Allah, patuh terhadap perintah Allah, maka keadaan kita pada waktu itu hadirin lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Jadi kalau malaikat ibadat, malaikat taat, malaikat tidak maksiat, wajar kerana malaikat ada kata nafsu. Tapi kalau kita manusia melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjaga diri daripada perbuatan maksiat, nah kita pada waktu itu bermujahadah melawan hawa nafsu kita dan kita menang. Jadi ada mujahadah kita, ada perjuangan kita. Maka kedudukan kita lebih tinggi daripada para malaikat. Kalau malaikat tidak ada perjuangan, tidak ada mujahadah, kan tidak ada nafsu. Nah, tetapi apabila di dalam pelaksanaan kerjanya, hadirin, nafsu kita mengalahkan akal, sehingga akal kita tunduk kepada nafsu, lalu kita berbuat maksiat kepada Allah, kita berbuat ingkar kepada Allah karena menuruti hawa nafsu, maka kedudukan kita pada saat itu lebih rendah daripada hewan. Jadi kalau hewan berbuat sesuatu yang jorok, yang tidak pantas, wajar karena hewan tidak kata akal. Dengan pakaian yang seronok misalnya hadirin, masuk rumah orang tanpa permisi, atau melakukan hubungan di tengah jalan dan sebagainya, wajar karena binatang tidak kata nafsu, tidak kata akal. Binatang tidak kata akal, ada nafsu tidak kata akal, tidak berfikir. Nah, kalau manusia melakukan hal yang serupa seperti dilakukan oleh binatang, maka keadaan manusia saat itu derajatnya, harkat, martabatnya lebih rendah daripada hewan. Nah, jadi kita tengah-tengah ini, tengah-tengah. Jadi bisa lebih tinggi derajat kita dari malaikat, dan bisa kedudukan kita lebih rendah dari hewan. Alhamdulillah kalau sekarang ini mudah-mudahan derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena kita tadi solat asar, kemudian kita hadir di majlis ini, mendengarkan ceramah. Pada waktu kita nak masuk masjid, melaksanakan solat asar dan menghadiri majlis ini sekalian, ini kita melakukan dulu mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu kita, dan alhamdulillah kita menang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemenangan terus kita raih sampai akhir hayat. Jangan sampai kalah menang, pas kalah mati kita. Nah, kalau baca kalah menang, pas waktu nak mati kita menang. Nah, insya-Allah. Hadirin, setiap orang yang mukallaf ini yang sudah dewasa, sudah balik, wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu ada. Kita harus yakin malaikat itu ada. Ada yang bertanya, tapi aku tak pernah tengok malaikat, Ustaz. Tunggu kaki ada waktunya. Pasti kalau sudah tiba waktunya kau akan ketemu dan malaikat. Namanya malaikat. Malaikat Israel, pasti ketemu. Kalau ada yang ngomong aku tu malaikat Jibril, berarti Nabi ente. Karena malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi kalau ada yang ngomong aku tu malaikat Jibril, berarti Nabi ente. Itu suatu kebohongan. Bukan malaikat Jibril kakek kita bakal ketemu, malaikat Israel. InsyaAllah mudah-mudahan pada saat ketika malaikat Israel diperintahkan oleh Allah mendatangi kita untuk mencabut nyawa kita, malaikat Israel datang dengan wajah yang tampan, dengan wajah yang manis, dengan senyuman yang indah, dan kita merasanya nyaman. Jangan sampai dia datang kepada kita untuk melaksanakan perintah nyabut nyawa kita dengan muka yang sangar dan menakutkan.
Mudah-mudahan waliyazbillah, mudah tidak terjadi sama kita hadirin sekalian. Jadi Allah menciptakan malaikat. Mereka tidak disifati dengan sifat-sifat manusia. Jadi mereka itu tidak bersifat seperti sifat kita. Jadi jangan disamakan malaikat dengan kita. Dan kita juga tidak sama dengan malaikat. Mereka diciptakan tanpa bapa dan ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Mereka tidak disifati dengan laki-laki dan tidak disifati dengan perempuan. Jadi jangan ditanya malaikat itu lanang apa betina. Kita jawab bukan lanang, berarti anang ino. Tidak, anang ino itu dia lanang, dia betina. Itu anang ino. Atau khunsa, dia punya dua alat kemaluan. Punya alat kemaluan lanang, punya alat kemaluan betina. Apa namanya? Banci. Bancinian. Ini kita banyak banci kaleng. Banci kaleng. Awas, Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan, dan Allah melaknat orang perempuan yang menyerupai orang laki-laki. Jadi kalau kita sebagai laki-laki, jadilah laki-laki tulen, laki-laki nian. Nah, kalau kita jadi perempuan, jadilah perempuan yang sebenar sesuai dengan kodratnya. Jangan wong lanang bergaya balanggak lenggok cak wong betina, dan wong betina bergaya gagah cak wong lanang. Ini akhir zaman hadirin sekalian. Kadang-kadang kita bingung beda ke yang mana lanang, mana betina. Banyak lanang pecak betina, banyak betina pecak lanang. Nah, jadi malaikat bukan lanang, bukan betina. Jadi malaikat tidak ada jenis kelamin, makanya tidak ada syahwat. Malaikat tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, tidak ada nafsu birahi, ada kecenderungan terhadap lawan jenis, tidak ada. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah hadirin, makanya malaikat tu tidak bisa dipoto. Malaikat tidak bisa masuk kamera. Tapi kalau jin, setan bisa. Bisa ada yang nunjuk ini foto setan, ini foto jin, ini foto hantu, ini bisa. Kenapa? Karena setan itu kan berasal dari api. Api bisa dipoto. Api bisa dipoto kan. Nah, sedangkan malaikat ini diciptakan dari nur. Nur bisa tak kita foto? Kita potret, tak bisa. Nah, jadi malaikat tak bisa masuk kamera. Tapi kalau jin bisa. Jadi kalau ada yang menunjukkan sama kita, ini foto jin ini foto penunggu ini foto hantu ini. Ya, wallahu a'lam. Bisa benar, bisa tidak benar. Bukan kita langsung membenarkan. Bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kalau ngomong ini malaikat lah, ini aku motet lah. Waktu nyai aku nak meninggal, jadi aku potret terus, aku videokan. No malaikat bohong itu. Malaikat tidak bisa masuk lensa. Malaikat tidak bisa masuk kamera. Jadi kalau ngomong ini malaikat, tolak. Tidak benar. Tapi kalau ini jin katanya, ini setan, ini hantu, dua alternatif. Bisa benar, bisa juga tidak benar. Nah, jadi malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Mereka dapat berubah dengan berbagai bentuk. Jadi malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa. Makanya kita hati-hati hadirin. Kalau ada orang datang minta-minta, misalnya kan hari Jumat siang-siang, kita ada rezeki lah. Takut kalau yang datang ni malaikat. Bisa jadi di masjid bisa duduk, pecah lusunian pakai pakaian ya tidak bagus, apalagi misalnya mampunya bau pula hujan untuk kita ini. Kita tadi jijik dengan dia. Hati-hati, takut kalau malaikat ini kayak. Jadi kita jangan mudah suuzon itu. Jadi kalau kita tidak setuju dengan orang itu, kita berlari baik. Dan jangan ada rasa benci. Sama seperti makanan. Makanan yang disajikan, kalau kita galak, makan. Kita tidak galak, karena bukan makanan kita. Kita tidak biasa makannya, tinggalkan. Dan jangan dihina. Jangan dikata, jangan dicaci. Makanan apa ni? Dah galak sudah. Seperti manusia itu juga. Jadi kalau kita senang, ya kita boleh salaman dekat. Kalau kita tak demen dengan orang ini,
mungkin baunya, mungkin gayanya. Padahal ini wali Allah mungkin, atau Nabi Allah Khidir mungkin, atau malaikat yang seperti orang itu. Nah, kalau kita tak demen, ya sudah, kita menghindar. Jangan ada rasa benci. Dikhawatirkan begitu kita ada rasa benci kepada orang ini, ternyata ini hamba Allah yang mulia tadi, malaikat. Nah, kawan. Jadi kita ini yang buat kalau kita diuji dengan melihat seseorang dengan satu malaikat yang menyerupai orang baik, orang soleh, ulama misalnya dengan pakaian yang indah, pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, wangi, lemak ini. Nah, yang gawat ini Allah uji kita dengan malaikat yang menyerupai wong palak botak, korengan pula, ada adonana, bambu busuk, pakaian gembel itu kan. Nah, mata belekan pula, jijik kita ngawasinya kan. Ini yang berat ini. Kita benci sama dia, kita ngata, apalagi sampai kita berludah pada ini malaikat. Nah, ini hadirin. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diuji oleh Allah demikian. Ya, takut kita takut. Nah, makanya hati-hati. Jadi kita jangan seuzon dengan orang. Jadi kalau kita tak senang orang itu misalnya, sudah kita berlagi baik. Jangan kita ngata, jangan kita menghina dia, apalagi sampai ngeludai dia, jangan. Nah, kemudian mereka para malaikat mempunyai sayap. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap, dan ada yang lebih dari itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa Nabi mengetahui malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Jadi malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Cak mana sayapnya? Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas malaikat Jibril itu ada kan, kalau dia menunjukkan bentuk aslinya sepenuh dunia ini nah. Sikok dia sepenuh dunia ini. Bayangkanlah. Malaikat ditakdirkan sebagai hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan terhindar dari dosa dan kesalahan. Jadi para malaikat itu adalah maksum, makhluk yang selalu terjaga, terpelihara daripada dosa. Karena malaikat tadi tak kata nafsu, tak kata syahwat, tak kata nafsu birahi. Jadi mereka tu hanya menghabiskan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat hanya melakukan satu aktivitas yang tidak pernah berganti, yaitu melaksanakan perintah Allah. Ada yang menulis, ada yang menjaga, memikul arsy, membaca tasbih, ada yang mohon istighfar untuk orang mukmin, ada yang bersujud, memberi rahmat dan lain-lain. Jadi begitu dapat tugas sikok itu, yang itu dilakukannya. Seperti lagi mendoakan orang Islam, mendoakan orang-orang beriman. Itulah gawe dia sejak diciptakan sampai kiamat. Itulah gawe kerja dia, mendoakan kita. Nah, maka kita ni kalau duduk adik, sebaiknya tangan dibuka. Ini duduk. Nah, ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena ada malaikat yang sedang mendoakan kita. Nah, kalau kita tangan dibuka ini merupakan satu isyarah kita mengaminkan doa-doa itu. Kalau kita tutup ini tangan kita, berarti nutup. Nah, jadi sunnahnya tangan dibuka ini. Tapi agak berat Yang lemak ini kan duduk kan. Apalagi di selo ini kan. Nah, tambah lemak. Nah, apalagi cek ini tangannya. Nah, tambah lemak. Nah, inilah nafsu. Padahal yang lebih afdal lagi pada saat kita duduk itu tangannya kita buka ini. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Ada orang-orang beriman yang sekarang ini sedang mendoakan kita. Nah, begitu tangan kita buka ini suatu isyarat kita sedang mengaminkan doa mereka. Sebagaimana Nabi bersabda dalam doanya, beliau mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umarin. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Lalu yang terkabul, yang dapat hidayah siapa? Umar ibnul Khattab. Kenapa? Karena tangannya
pada waktu Nabi sedang berdoa itu, beliau membuka tangannya. Waktu duduk, Sayyidina Umar membuka tangannya. Nabi berdoa di tempat yang lain, di tempat yang jauh. Allahumma a'izal Islam bi Umarin. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dua Umarin. Amin, kata malaikat amin. Nah, Sayyidina Umar yang buka tangannya, maka Sayyidina Umar dapat hidayah. Amr bin Hisham, nah ini tangannya. Nah, akhirnya dapat hidayat, akhirnya dapat gelar Abu Jahal. Nah, itu jadi Abu Jahal itu aranan kita. Nama dia itu adalah Amr bin Hisham. Nah, ini sunnah. Nah, inilah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disenangi malaikat, disayang malaikat, dicintai malaikat. Ini ada kabar gembira hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, iza balagha abdi sab'ina sana, apabila hambaku umur telah mencapai 70 tahun, ahabbatul malaikah, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Nah, jadi kalau bapa, ibu, saudara telah mencapai umur 70 tahun, maka akan dicintai oleh malaikat. Kalau malaikat cinta sama kita, cak mana? Malaikat akan selalu mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Nah, kalau malaikat yang mendoakan, insya-Allah doanya terkabul. Makanya kita mohon minta panjang umur kepada Allah. Semoga Allah sampai ke umur kita 70 tahun, bahkan lebih daripada umur itu. Sehingga kita akan mendapatkan doa malaikat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.